Sopra de sa Sardigna condizione de chelu dae pagu nuilu a nuilu attrettoso chin bancur de nebida in sa zona più sfrittasa, soprattutto in sa zona de sarvalladas. Ventos carmos o debiles de direzione ermudongias. Mares pago movidos. Temperaturas mínimas in calu ligeru, attrettos in calu moderadu, Casteddu 6, Tattari Battoro, Nuggoro 1, Aristanis Battoro. Temperaturas máximas chena variazione de rilievu, Casteddu 14, Tattari 3, Nuggoro 7, Aristanis 3.